rappeler plutôt la situation particulièrement alarmante et surtout illégale, vous le savez, de la prison de haute sécurité d'Imrali, donc à l'ouest de la Turquie. Ça fait plusieurs années que différentes violations de nombreuses normes turques et internationales se produisent à la prison d'Imrali. Notamment, effectivement, ce fameux droit d'accès aux avocats qui est refusé depuis, donc je vous dis, des années. On va détailler tout ça. Alors, c'est dénoncé par de nombreuses institutions et organisations de la société civile depuis plusieurs années également, en ce compris donc le syndicat des avocats pour la démocratie que je préside et qui se joint évidemment à ces différentes dénonciations. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous parler de tout ça en détail aujourd'hui. Ce sont donc nos intervenants ici à côté de moi que je vais vous présenter donc très rapidement avant de vous lire quand même le texte de la pétition donc, qui nous réunit et qui a été adressée au ministre de la Justice. Alors, vous avez à ma gauche donc Maître Stéphane Bonnen, qui est ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, qui est désormais administrateur du barreau des avocats francophones et germanophones de Belgique. Vous avez ensuite Maître Selma Ben Khalifa, avocate donc aussi au barreau de Bruxelles, avocate au sein du cabinet d'avocats Progress Lawyer Network et qui connaît particulièrement bien la situation en Turquie pour s'y être rendue à plusieurs reprises, notamment lors de missions d'observation de procès. Et vous avez ensuite, last but not least, monsieur l'ancien bâtonnier Maurice Krings, ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, qui vient tout juste de rendre ses fonctions et qui nous a fait l'honneur également d'être là aujourd'hui pour dénoncer également la situation de ces détenus donc à Imrali et plus particulièrement le manque d'accès à leurs avocats. Alors la pétition que je vais vous lire à l'instant, il faut savoir qu'elle a récolté plus de 350 signatures en provenant de plus de 22 pays dans le monde et qu'elle a à ce jour été communiquée au ministre de la Justice de Turquie, au Comité pour la prévention de la torture des Nations Unies, qui, donc on vous rappellera, s'est déjà fortement intéressé, c'est peu dire, a déjà rendu des rapports sur la situation de la prison d'Imrali. Elle a été communiquée également au CCBE, qui est le Conseil des barreaux européens, au Conseil du barreau national de Turquie et à l'IBARI, donc le International Bar Association Human Rights Institute. Alors, passons directement donc à la lecture de cette pétition et puis je ferai réagir nos intervenants. Cette pétition, donc je vais vous lire en français, elle se présentait comme suit. Cher ministre, Abdullah Öcalan, Ömer Airi Kanar, Amélie Yildirim et Veysi Aktaş, qui sont détenus dans la prison de haute sécurité de type F de Imrali, sont illégalement empêchés de voir leurs avocats. Alors qu'Abdullah Öcalan n'a pas été autorisé à voir son avocat depuis le 7 août 2019, Veysi Aktaş, Amélie Yildirim et Ömer Airi Kanar n'ont pas été autorisés à voir leurs avocats ne serait-ce qu'une seule fois depuis 2015, date à laquelle ils ont été transférés sur l'île d'Imrali. Une forme spéciale et discriminatoire d'isolement est appliquée dans la prison d'Imrali depuis le 15 février 1999. L'interdiction des visites d'avocats a été en vigueur de manière continue pendant 8 ans, depuis le 27 juillet 2011 jusqu'au 2 mai 2019. En 2019, 5 visites d'avocats ont eu lieu. Après la dernière visite d'avocat, le 7 août 2019, l'interdiction a été reprise. Il convient de préciser qu'Öcalan n'a plus donné de nouvelles depuis un dernier bref appel téléphonique le 25 mars 2021. Cela constitue une circonstance inquiétante. En tant qu'avocat suivant de près les affaires en Turquie, je et nous sommes bien conscients de l'impact politique et social de cette situation. Dans son rapport sur sa visite de 2019 à la prison d'Imrali, publié le 5 août 2020, le CPT, donc le Comité pour la prévention de la torture, a considéré l'interdiction totale des contacts d'Öcalan et des 3 autres détenus avec le monde extérieur comme un type de détention au secret. Le CPT a déclaré qu'un tel état de fait était inacceptable et contrevenait aux instruments et normes internationaux pertinents en matière de droits de l'homme. L'ingérence continue dans l'exercice des droits de la défense et l'état d'isolement imposé à Abdullah Öcalan et aux autres détenus ont suscité des réactions d'organisations de droit international telles que l'ELDH, donc European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, l'AED, Avocat européen démocrate, et Lawyers for Lawyers, ainsi que de nombreuses dénonciations provenant d'avocats à différentes occasions.
Je tiens à vous rappeler que le 10 juin 2022, 775 avocats, inscrits à 29 associations d'avocats différentes, ont déposé une demande auprès du bureau du procureur général de Boursa afin d'obtenir des visites d'avocats avec messieurs Abdullah Öcalan, Amli Yildirim, Omer Hayri-Konar et Veysi Aktash, en mettant fin à l'interdiction illégale des visites d'avocats dans la prison de Imrali. L'interdiction des visites d'avocats à la prison d'Imrali viole manifestement l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, les Basic Principles of the UN, qui sont aussi appelées les règles Nelson Mandela, qui sont mises à jour en 2015, les recommandations du CPT et la loi turque sur l'exécution. Les États ont l'obligation de veiller à ce que les détenus et les prisonniers puissent exercer leurs droits indépendamment de leur identité et de la nature de leur peine. Il s'agit également d'une violation des droits et des privilèges des avocats tels qu'ils sont énoncés dans les principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau, en particulier les principes de base 8 et 16, donc les principes de La Havane. Le principe fondamental 8 est très clair, et je vais vous le lire, parce que ça a évidemment son importance. Toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée doit avoir la possibilité, le temps et les moyens de recevoir la visite d'un avocat, de communiquer avec lui et de le consulter sans retard, interception ou censure, et en toute confidentialité. Ces consultations peuvent avoir lieu à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, des responsables de l'application des lois. De même, le principe fondamental numéro 16 stipule que les gouvernements doivent veiller à ce que les avocats puissent exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, sans entrave, sans harcèlement ou ingérence inappropriée, et qu'ils puissent voyager et consulter leurs clients librement dans leur propre pays et à l'étranger. Conformément à l'article 25 du règlement relatif aux visites de personnes condamnées et détenues, les avocats étrangers, même sans procuration, ont le droit de voir une personne condamnée en Turquie, à condition de respecter les conventions internationales auxquelles la République de Turquie est partie et le principe de réciprocité. Et donc, les efforts durables de nos collègues en Turquie contre l'isolement et la violation du droit à la défense est essentiellement une lutte pour la mise en œuvre des droits protégés dans ces conventions internationales auxquelles la Turquie est partie, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, je vous soumets ma demande de voir Abdullah Öcalan et les autres prisonniers détenus à Imrali, Veysi Aktaş, Amli Yildirim et Omer Hayri-Konar dans le cadre de l'article 25 du règlement mentionné. Cette pétition, elle a été signée, donc je vous le disais, par plus de 350 avocats de par le monde qui proviennent donc de plus de 22 pays. Je vais laisser donc maintenant les intervenants de ce jour donc réagir par rapport à cette pétition et évidemment à cette situation qui dure depuis maintenant de nombreuses années. Et je vais directement passer la parole à nos maîtres Stéphane Bonnen, après, ou peut-être monsieur Maurice Kring, je ne sais pas lequel de vous commencer. Tu commences? Voilà, maître Bonnen. Et vous aurez ensuite maître Ben Khalifa ou maître Maurice Kring, puis maître Ben Khalifa qui vous parlera de la jurisprudence de la Cour européenne des droits humains sur cette situation. Et nous aurons enfin, ensuite, il n'est pas devant vous, mais il est bien là, Mahmoud Sakar, qui est donc juste ici à l'avant, qui est l'avocat d'Abdullah Öcalan, et qui vous parlera évidemment de la situation sur le terrain et concrètement les refus et les violations de ces différentes normes internationales qu'il peut contester chaque jour depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Merci, maître Debatty. Alors, mon nom est effectivement Stéphane Bonnen. Vous voyez, c'est indiqué là devant. Et je suis ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, mais je représente actuellement l'ordre des barreaux francophones et germanophones. Alors, c'est une petite spécificité belge. Vous savez que nous avons des barreaux néerlandophones et nous avons aussi des barreaux francophones et un barreau germanophone. Et donc, je représente ces deux derniers, ce qui fait environ 8000 avocats. Alors, nous sommes évidemment extrêmement sensibles à la position de l'avocat et au respect de ses prérogatives. Il est évident que vous pouvez signer toutes les conventions internationales que vous voulez. Si vous ne permettez pas à l'avocat d'exercer son rôle, le procès que vous organisez en tant que nation n'a aucune légitimité. Il faut évidemment que l'avocat puisse exercer son rôle. Donc, cela implique forcément qu'il ait des contacts avec son client, qu'il puisse travailler en toute indépendance, qu'il puisse donner les arguments qu'il estime nécessaires à la défense de son client. Sinon, le débat n'est pas légitime. J'ai presque envie de vous dire à quoi sert-il de faire un procès
si le procès est complètement biaisé par l'absence ou la quasi-absence de l'avocat qui ne peut pas exercer son rôle. Nous sommes évidemment particulièrement sensibles au respect du droit des avocats, mais surtout du droit des personnes qu'ils défendent. C'est l'avocat qui est l'interlocuteur de la personne que l'on défend. Non seulement il veille au respect de la loi, mais il veille également à porter la parole de son client dans le cadre de sa défense. Il n'est pas un messager politique, il n'est pas là pour relayer un message politique, mais il est là pour permettre à son client de s'expliquer. Et si vous ne permettez pas à l'avocat de faire ce travail, je ne peux que le répéter, le procès en lui-même n'a aucune légitimité. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Il est évident que, comme vous l'a dit Maître de Bâtie, tout ça est exprimé dans des conventions, notamment la Convention de la Havane qui ressort donc des Nations Unies, mais vous avez également toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une application de l'article 6 de la Convention européenne. Et donc, nous veillons au niveau international, comme au niveau national, évidemment, à ce que les droits de la défense soient respectés, et l'avocat en fait incontestablement partie. Je vous remercie. Je ne sais pas qui... Notre Krings, peut-être. Bien, je suis Maurice Rings. Vous m'entendez? Ça marche? Oui. Ancien bâtonnier de Bruxelles. Je représente, le bâtonnier Bonnen a dit que l'OBSG représente 8000 avocats en Belgique. Sur ces 8000 avocats, il y a 5000 avocats à Bruxelles. Et je confirme l'entier appui du bâtonnier du barreau de Bruxelles et du bâtonnier que je représente ici. Cet appui s'est manifesté depuis des années en faveur des avocats turcs, et il se poursuit et il se poursuivra. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça va? On m'entend? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il est évidemment important de permettre à l'avocat de rencontrer son client, de lui permettre de le défendre pour que le procès puisse avoir lieu. Mais il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est que les États respectent les décisions de justice. Parce que nous, en tant qu'avocats, le mieux qu'on puisse faire, c'est gagner. Une fois qu'on a gagné notre procès, on est content. Mais si l'État contre lequel on a gagné ne respecte pas la décision, on ne sait rien faire de plus. Nous n'avons pas la force physique d'aller nous opposer à un État pour l'obliger à accepter, à respecter la décision de justice qu'on a obtenue. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est obtenir la décision de justice, la signifier s'il faut la faire signifier, mais on ne peut rien faire de plus. Et l'état de droit, toute la théorie de l'état de droit, c'est que les États qui ont la force physique de ne pas respecter les décisions, s'ils veulent, ils ne le font pas, eh bien, l'état de droit, c'est que les États acceptent les décisions de justice. Ils s'y plient. Et là, en l'occurrence, on voit que la Turquie ne s'y plie pas. En 2014, en mars, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur la détention à l'île d'Imrali de Abdullah Öcalan, et elle a déjà considéré qu'il y avait violation de l'article 3, c'est-à-dire traitement inhumain et dégradant, torture, en raison de l'isolement auquel il avait été contraint, notamment en raison du fait qu'il ne pouvait pas voir ses avocats ni sa famille. Donc la Cour a déjà condamné la Turquie. La Turquie, juste après la condamnation, a un peu assoupli et permis à des avocats de venir. Et là, elle leur interdit de nouveau, elle interdit de nouveau à la famille de venir. Et donc, il faudrait retourner devant la Cour pour en fait demander exactement la même chose, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà gagné. Il y a quelque chose d'autre que la Cour a dit dans cet arrêt et qui est très important. La Cour a parlé du droit à l'espoir. Right to hope. C'est quelque chose de très beau. C'est de dire que l'espoir fait partie intégrante de l'humanité d'une personne. Tout être humain a le droit à l'espoir, et notamment à l'espoir d'une libération. Abdullah Öcalan est condamné à une peine à perpétuité. Eh bien, la Cour dit on peut condamner une peine à perpétuité, mais il doit y avoir une possibilité de mise en libération conditionnelle.
la personne doit pouvoir préparer sa mise en libération. L'État n'est pas obligé, mais il doit y avoir un procès qui lui permette d'invoquer sa libération, de donner des arguments pour être libéré. La Cour a dit, si on ne le fait pas, il y a violation de l'article 3. Et là, on est au moment où Abdullah Öcalan pourrait demander sa libération. C'est donc à ce moment-ci qu'il est crucial qu'il voit ses avocats, puisque ces avocats doivent lui permettre de préparer cette demande de libération. Qui, s'il ne peut pas le faire, on doit retourner devant la Cour pour violation de l'article 3, puisque la Cour a dit qu'il peut le faire. Et la Turquie l'empêche de voir ses avocats et donc l'empêche de mener ce procès auquel il a droit, ce procès de libération, de mise en liberté. Ce sont dans toute personne condamnée peut retourner devant un juge, faire valoir des raisons que ce soit médicales, que ce soit humanitaires ou uniquement des raisons en général pour demander sa libération. Et la Turquie le refuse. Et il faut savoir que dans ce dossier-ci, la Turquie est d'une hypocrisie extrême, puisque vous devez vous rappeler que devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'État turc a tenté de justifier l'isolement total dans lequel se trouvait Abdullah Öcalan pour des raisons de sécurité, parce que Abdullah Öcalan aurait trop d'ennemis en Turquie et que donc l'État turc le mettrait en isolation pour empêcher ses ennemis de l'assassiner. Bon, soyons sérieux, ça ne tient pas la route 2 minutes, personne n'y croit. Cette isolation, ça ne va pas, la Cour l'a déjà dit. Les avocats d'Abdullah Öcalan sont d'excellents avocats, ces avocats turcs sont d'excellents avocats. La preuve, c'est qu'ils ont gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut que la Turquie se plie à ces décisions. Tous les États du Conseil de l'Europe ont signé qu'ils respecteraient les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à la Turquie de faire. Merci. Merci beaucoup, oui, tout à fait, à nos 3 intervenants. Et donc maintenant, comme je vous l'annonçais, nous allons entendre Mahmoud Sakar, qui est donc avocat de Abdullah Öcalan. Vous voulez venir ici ou là, là? Est-ce que Yeah. maybe you need a mic. Maybe there. Ya öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bu Adalet Bakanlığı'na yapılan bu başvuruyu organize eden tüm kurumlara ve bu başvuruya imza atan 22 ülkeden 350 avukata buradan çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam avukatları adına. To begin with, I would like to thank the organizers of this meeting for continuing the application for being the lawyer of Mr. Öcalan and his colleagues in prisons. I appreciate all the work I've done for this petition from 22 countries, 350 lawyers have already accomplished this application. Thank you so much. Tabii Sayın Öcalan aslında getirildiğinden yani 15 Şubat'tan 99'dan günümüze kadar bir tecrit içerisinde tutuluyor. Yani avukatların kendisiyle görüşmesi, ailesinin görüşmesi baştan beri her zaman çok sıkıntılı oldu. I should underline that since the very beginning, 15 February 1999, Mr. Öcalan has been isolated and has been faced to solitary confinement for meeting his lawyers and his family. Ama özellikle 27 Temmuz 2011'den bugüne kadar kesintisiz bir avukat yasağı uygulandı. O günden bugüne kadar sadece Sayın Öcalan'ın avukatları 5 kez görüşebildiler. Yani 11 yıldır süren bir avukat yasağıyla karşı karşıyayız. Particularly since 27 July 2021, 2011, only for 5 times the lawyers did able to meet with their
Mr. Öcalan. Yine 2011'de Sayın Öcalan'ın avukatlarına yönelik operasyon sonrasında 46 avukatı gözaltına alındı. Bunlardan bazıları 2 yıl tutuklu da kaldılar. Yani Sayın Öcalan'ın avukatları görüşmemenin dışında aynı zamanda baskıyla da karşı karşıyadırlar. In 2011, 46 lawyers of Mr. Öcalan have faced a police operation, and some of them remained for 2 years in the prison. And in general, all the lawyers of Mr. Öcalan have faced restrictions and some other treatments by the security forces. Güncel olarak Sayın Öcalan'dan 25 Mart 2021'de ailesiyle yaptığı çok kısa bir telefon görüşmesinden bugüne hiçbir şekilde haber alamıyoruz. I should say that since March 25, 2021, only for a short phone call, since that time there is no news from Mr. Öcalan. Yani bugüne kadar bu 18 aylık süre içerisinde Sayın Öcalan ve arkadaşlarının sağlık durumu, hatta yaşamlarıyla dair herhangi bir bilgiye ve duyuma da sahip değiliz. We don't have any fresh news since these 18 months of the incommunicado process in regards with Mr. Öcalan and his colleagues in the prison. Bu tabii yani sadece ailesi ve avukatları açısından değil, aslında bir bütün olarak tüm yani Kürt toplumu açısından da son derece kritik bir durum. And it's a very critical situation, not only for his lawyers and his family, but for all the Kurdish people who has been represented by Mr. Öcalan. Tabii Türk devletinin bu konuda gerekçeleri son derece gülünç, aslında ciddi bir gerekçesi de yok. Avukat görüşlerinin engellenmesinin gerekçesi olarak 2005 ve 2009 arasında kendisine verilen disiplin cezaları gerekçe olarak gösteriliyor. Yani 2005 yılında aldığı bir disiplin cezası 2022 yılında avukat görüşüne bir engel olarak gerekçe gösteriliyor. All the de jure reasons have been revealed by the authorities are based on the disciplinary punishment in between 2005 and 2009. Based on these punishments, his communications have been prevented in 2021 and in these times. Yani esasında hukuksal anlamda yani bir gerekçeye de dayanmıyor bu avukat yasağı. Zaten Türk hukukunda bile yani avukat yasağının engellemesine dair ciddi bir hukuksal altyapı bulunmamaktadır. Actually, there is no judicial legitimization of these restrictions and preventions based on these reasons I have already shared with you, since the legal framework of the Turkish constitution has not allowed actually to these restrictions. Tabii avukatlar olarak yani tüm bunlara karşı Türkiye iç hukukunda başvurular yani en alt mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne kadar tüm iç hukuk süreçleri defalarca tüketilmiştir, başvuru yapılmıştır. Against these restrictions, the lawyers have applied several times in regards with the national judicial process in order to get rid of these preventions and restrictions from the very low court to the appeals. Tabii ilginç bir olgu olarak şunu ifade edebilirim, yani 99'dan bugüne kadar yani 22 yılı aşkın süre içerisinde iç hukukta ve idareye yaptığımız hiçbir başvuru ve hiçbir talep bugüne kadar kabul edilmemiştir. İstisnasız 22 yıldır yaptığımız tüm başvurular mahkemeler ve idare tarafından reddedilmiştir. Yani kabul edilmiş tek bir dilekçemiz ve talebimiz bile bulunmamaktadır. It's very interesting that I should share with you since 1999 today in these 22 years none of our applications have been accepted by the legal authorities. Yani Sayın Öcalan ve arkadaşlar söz konusu oldu da Türkiye iç hukukunu işlemediğini ifade edebilirim.
based on this process, our practice, I can say that when Mr. Öcalan and his colleagues became the case, the national legislation process doesn't work in Turkey. Bu konuda yani CPT 8 kez İmralı'da görüşmeler yaptı ve raporları yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti CPT raporlarını gereğinde yerine getirmemiştir. In this context, Committee Against the Torture of European Council (CPT) has visited 8 times to İmralı and shared regarding reports with the audience, but none of its necessities have been accomplished by the authorities. Bu açıdan uluslararası dayanışma son derece önemlidir. Özellikle meslektaşlarımızın dayanışması bu açıdan son derece değerlidir, anlamlıdır. Therefore, it's very important and very valuable the international solidarity, and in particularly the solidarity from our friends of legal works, the lawyers. Yani somut olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımızın özellikle CPT'ye çağrı yaparak CPT'nin bu 18 aydır süren sessizliği kırması için Türkiye'yi İmralı Adası'nı ziyaret etmesi talebimizi desteklemelerini istiyoruz. Bu konuda da basınç yapılması gerektiğini düşünüyorum. Very concretely, I would like to repeat my call to all the lawyers, repeat their call for the CPT to revisit İmralı Island as quick as possible and raise awareness in the public about this 18 months complete incommunicado process. Bu yapılan etkinlik 350 imza tabii Türkiye'deki hukukçulara, meslektaşlarımıza ciddi bir destek anlamına geliyor. Bu açıdan teşekkür ediyorum tekrar ve bu tür dayanışmanın ve etkinliklerin yani hem Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla dayanışma hem de Sayın Öcalan'a yönelik bu tecritin haber alınamamanın kırılması konusundaki çalışmaların devam etmesini kendilerinden rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. I would like to re-thank the colleagues and the 350 signatures from the lawyers in order to represent Mr. Öcalan and his colleagues in İmralı. On behalf of the Lawyers Committee of Öcalan, I would like to appreciate all the works have done and keep on to do our works for raising awareness for just breaking this isolation against it. Merci. Teşekkür ederim. Voilà. J'allais dire, I was going to say, est-ce qu'il y a des questions? Is there any question in the audience? Yes, please. My question is mainly for this lawyer, Roman Shafa. We know that the Kurdish politician or leader, Abdullah Öcalan, had a very good relation with, not a very good relation, but they had a communication and relation with Mr. Erdogan regime. Yes. But what happened right after that this communication has been so bad? Secondly, right now, worldwide, how many lawyers are in solidarity with the Öcalan's lawyers? And what is the next step they're going to do worldwide? Question will be addressed to Mr. Shaka. Would you repeat the first question? Yes, the first question is that I would like to say that at the beginning from 2007, 8, 9, Mr. Öcalan had some kind of relation with the Erdogan regime or institutions or the Turkish state institution. So they had a dialogue for the peace process. Even they had secret talks in Swiss also, etc. Which also Mr. Eider was involved in these secret talks. So there was a kind of communication. Even the lawyers could not visit so much. But what happened right after that? That the communication with the Turkish regime is so bad. This is the first question.
question. And the second question is that right now, worldwide, how many lawyers are in solidarity with Öcalan or Mr. Öcalan's lawyer, and what's the next step to do forward? Thank you. Sayın Öcalan'la 2013 ve 2015 arasında İmralı Adası'nda görüşmeler gerçekleşti. Devlet ve HDP'nin oluşturduğu bir heyetle görüşmeler yapıldı. There were a peace talk process, dialogue with Mr. Öcalan, mediated by Pro-Kurdish Party, HDP, and a delegation from the state. Bu özellikle Türkiye ve Kürt toplumuna çok ciddi bir moral da verdi. And the reactions from the public were quite positive in this process. 2013 ve 2014 yılında Sayın Öcalan'ın mesajı Nevroz'da, 21 Mart'larda milyonlarca insanın önünde okundu ve Türkiye'de gerçekten bir barış ve demokrasi umudu yarattı. Between 2013 and 2015, the message came from Mr. Öcalan and shared in these great millions crowded Nowruz festivals, and pushed Turkey to much more talk about the hope of democratization. Hatta 10 maddelik bir ortak protokol de yayınlandı ve kamuoyuna açıklandı ki bu Dolmabahçe protokol olarak biliniyor. And the result of this peace process, protocol of Dolmabahçe has been shared with the public with the 10 articles or the prerequisite of the prospect peace in Turkey. Fakat AKP hükümeti Erdoğan bu süreci devam ettirmedi, bozdu ve zaten kendileri de daha sonra barış sürecini sürdürmeyeceklerini, bunu dondurduklarını ifade ettiler. Bunun ardından da tabii özellikle vurgulamak isterim ki yani bu Sayın Öcalan'la görüşmesinin kesilmesinden en son Nisan 2015 sonra çok yoğun bir savaş süreci yani topluma saldırı süreci başladı. This peace talk process has been given up by government, and it was officially shared with the public the no more peace talks with him. Since that time, the summer of 2015, up to now, all these preventions and the restrictions in regards with solidarity, solitary confinement and absolute isolation have been launched. Zaten bugüne kadar da bu savaş sadece Türkiye sınırlarının kuzeyde değil, aynı zamanda Rojava'ya ve güneye dönük de saldırılar devam ediyor. Yani tecridin aynı zamanda Sayın Öcalan'la görüşmemenin savaş anlamına geldiğini bu Nisan 2015'ten bugüne kadar deneyimledik. And this incommunicado process against Mr. Öcalan have been reacted to the public as the war against the Kurdish majority regions in Turkey and in the northeast Syria to Rojava, the incursions and the inventory attacks have been taken place. Burada özellikle bir şunu ifade etmek isterim ki yani 2013-2015 arasında Sayın Öcalan'la devlet görüştüğü sırada bile avukatları görüştürmedi. Yani o dönem avukatlar dahil olmadı. Yani o dönemde bir tecrit olduğunu söylemek isterim. I should also underline that even during the peace talks, there were no conditions for the lawyers to meet with Mr. Öcalan. That's right. The delegations from the state and from Pro-Kurdish Party have been meeting with him, but it was not included for the lawyers. İkinci soruya şunu söyleyeyim. Yani Sayın Öcalan'ın avukatları aslında hukuk bürosunda bu çalışmayı sürdürüyorlar. Onun dışında da tabii ciddi bir dayanışma var. En son Haziran 2022'de biliyorsunuz 775 avukat yani Sayın Öcalan'ın görüşmek için Adalet Bakanlığı'na, daha doğrusu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Türkiye'de 775 avukat böyle bir başvuruda bulundu. Zaten bugünkü toplantının konusu olan uluslararası alanda da 350 avukat da bu dayanışmayı devam ettirdi. For the second question, I should say that the office of Asrın representing Mr. Öcalan have been intensifying their works for legally representing him. In 2017, 775 lawyers applied
to the Ministry of Justice of the Turkish Republic for representing Mr. Öcalan. And today the topic of our conference is more than 300 lawyers have already applied for representing him. Is there any other question? Question dans le public? Non, je n'en ai pas l'impression. Eh bien, écoutez, il ne me reste qu'à... S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires qui veulent être ajoutés par nos intervenants, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre présence et puis à souhaiter évidemment tout le courage qu'on peut souhaiter à l'équipe de défense de Abdullah Öcalan notamment, mais pas que, évidemment. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Today you had this press conference for Mr. Abdullah Öcalan's isolation, and many lawyers all around the world, they come together. So what is your comments? What would you like to add on after the press conference? I think that the situation is due to the fact that Turkey signed the international convention on prisoners, and Turkey, I am afraid, is not respecting this convention. What will be the next step after this press conference, after you announce that? What kind of action will you take? The Brussels Bar financed the placement of lawyers from Belgium to Turkey to assist to attend the process, the audience in Turkey. So everybody tells that the isolation is one of the worst torture. Do you think European institutions and commissions has a willingness to end this isolation? I'm afraid not. No, I think that the interests are so much important that the European institution will not move. Anything I didn't ask, any message that you would like to give on via the Medya Haber TV? To all the prisoners in Turkey, keep hope, keep hope. We are standing with us, with you. Thank you very much. Thank you. Today you had this press conference with many other lawyers. What is the next step, first of all? What was the message from here today? Our message, we are 350 lawyers around the world who decide to sign a letter, a kind of petition, but it's more a demand to the Minister of Justice in Turkey to become the lawyers of Abdullah Öcalan and to go to visit him. Because we heard from our Turkish colleagues and Kurdish colleagues that they can't have access to him. And it's very important for the lawyers to have access to their clients. First of all, to see if the detention conditions are okay. In the past, the European Court of Human Rights said it's not okay because of isolation in the island of Imrali. And now we want to go to visit him. That is our demand. What is the next step to visit Mr. Öcalan? We will wait to receive an answer of the Minister of Justice. We think that he will not answer, but the next step is that we will go to visit him. Normally, Turkey signed a lot of conventions who allow the lawyers to go to visit a client in prison. We have the right to go to visit him, to prepare his defense, to prepare his process for asking for freedom, and we will do it. Very shortly, how would you going to comment on if the European commissions and institutions has a willingness to end this isolation? I think that we don't have to wait for the willingness of politicians. We need to move in the public opinion. The only other example of someone who was isolated years on an island, on a prison on an island, was Nelson Mandela.
And nobody of the politicians wanted to help Nelson Mandela. He was considered as terrorist. He was on a terrorist list. Nobody wanted to move from him. And because of the changement in the public opinion, because of the changement in politics, from terrorist in an island, Nelson Mandela became president of his country and Nobel Prize of Peace, then it showed that it's possible. We can change the things. Thank you very much. Thank you. So today we had this press conference. What was the message from here? So the message from here was very clear, is that the international support, the international focus will not stop on the case of what's happening in the Imrali prison. And we know that because of the upcoming elections and because of also the pressure that can be put by the government, well, the situation is decreasing. I mean, it's worse and worse, and so the international community is there to say, we're still there, we're still looking, we're still watching you, and we still support those detainees and the lawyers of those detainees, because the fundamental rights are violated for many years, and we won't stop saying it and making statement about it. It's very important to underline that if the European Commissions and institutions has a willingness, also the ability to end the isolation is the worst torture, basically. So do you think they have that willingness, also the ability? Well, I think that because it's not only a legal issue. This what's happening in Imrali prison is also a political situation, a political case. And so, yeah, obviously, those big institutions still didn't find a way to put pressure on Turkey to resolve this situation, this problem. But we are there. The civil society is here, and as you see, it's also the institutions, the different bars, and here today was the Brussels bar, but you will have many international bars who are joining the cause, and so we're here to continue to alarm those big institutions, to say it's still not working and it's even worse than before. So yeah, we hope that they will move at one point. Very shortly, very briefly, what is your message to the Kurds via our TV? Well, my message would be, when you are in the middle of an illegal, unequal proceeding, which is a trial maybe, or regarding your detention, well, the international community is here, and the Brussels bar and the civil society of Belgium is here, and we will continue to support those violations of fundamental rights. Thank you very much. You're welcome. Bugün aslında mesaj tecritin en büyük işkence olduğu yönündeydi ve dünyanın her yerinden 350'nin üzerinde avukat bir araya geldi. Tecridi sonlandırmak, izolasyonu kırmak için. Buradan bugünkü en güçlü mesaj neydi? Bunun altını çizelim. Ya tabii özellikle Sayın Öcalan'ın yaşadığı tecrit, Sayın Öcalan ve arkadaşların yaşadığı tecrite karşı bugüne kadar tabii daha çok Türkiye'de hukukçuların yaptığı girişimler vardı ama Avrupa'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden 350 avukatın Adalet Bakanlığı'na başvurarak biz de Sayın Öcalan'la görüşmek istiyoruz demeleri bu meselenin uluslararası alanda da ne kadar ciddi alındığını da ortaya koydu. Sayın Öcalan'ın yaşadığı tecritin bir insanlık suçu olduğu, işkence olduğu ve bunun uluslararası alanda demokrat ve ilerici tüm hukuk çevresinden kabul edilemeyeceğin mesajı da buradan verildi. Bu meseleyi uluslararası bağlamda böylesine ciddi bir kesimden tepki gelmesini ben son derece önemli buluyorum. Yani umarım bundan sonra bu çabalar daha da artar ve tecritin kırılmasına da katkı sunar. En önemlisi de bundan sonraki adım ne olacak? Bundan sonra neler yapılması planlanıyor? Evet, şimdi şunu da ifade edeyim. Bugün biliyorsunuz daha önce Haziran'da 775 avukat Türkiye'de savcılığa başvurup bu görüşme talebinde bulunmuştu. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı'na 350 imza gönderildi ve kendileri de başvuru talebinde bulundular. Ayın 19'una da Orta Doğu'da Kürt, Arap hukukçuların yapacağı bir başvuru olacak. Onlar da bu iki kesim gibi Sayın Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunacaklar. Ayın 20'sine de imzacı avukatlarla bir online panel yapacağız. Yani bu imzaya dönük bu çalışmaları böyle giderek tamamlamış olacağız. Ama daha sonra da bu imzacı avukatlarla, hukukçularla bir araya gelip sonraki hamlelerde de
kendilerine ne adım atacaklarını ve bize nasıl katkı sunacaklarını da onlarla yapacağımız tartışmalarla daha somutlaştıracağız. Ama şu ana kadar ayın 20'sine kadarki planlama böyle. Evet, bunun özellikle tecrit ve bu bir sonraki planlamanın da önemine değindiniz, altını çizdiniz. Fakat Avrupa'nın ve Avrupalı komisyonların izolasyonu, tecriti sonlandırmak gibi bir niyetleri var mı sizce? Ya bu konuda aslında tabii muhatap grup CPT'dir. Orada bir sessizlik devam ediyor. Yakın zamanda da avukat arkadaşlar onlara özgün bir rapor da gönderdiler ve acil girişinde bulundular. Birleşmiş Milletler mekanizmalarına başvuruda bulundu. Aslında Avrupa Konseyi bu konuda haberdar. Yani tüm bu kesimlerin 18 aydır süren bu haber alamama durumuna karşı çok daha ciddi adım atmasını beklerdik. Ama maalesef politik atmosferden kaynaklı olsa gerek kendilerinin böyle ciddi bir yaklaşımını göremiyoruz. Yani sorunun aciliyeti karşısındaki tutumlarını çok ciddi bulmadığımı ifade etmek isterim. Ama bizim zaten buradaki amacımız da yani bu uluslararası hukukçuların, bizlerin yürüttüğü bu çalışma da zaten bu kesimleri biraz zorlamaya dönüktür. Yani CPT ve Avrupa Konseyi ve diğer kesimleri de bu konuya daha duyarlı kılmak ve daha onları harekete geçirmeye dönüktür. Yani tabii toplumsal baskıyla birlikte bizim hukuksal ve uluslararası alanda yapacağımız çalışmalar da bence bu kesimleri etkileyecek ve bu tecritin kırılmasına katkı sunabilecektir. Çok teşekkür